Lakhipuronline puthok saba January ki tang tara nithoi nongmaijing nimit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maruiba Pao Puari ga sagon nariba kasar gi lengo to bipat ase buko liba lamapu ka unatuna lamgi matang da wari watai sanakre boundary laptop nakre Rajasri Baika Chandra Maharaj ki chani ga marpu manga suba mapok komon thorom kasar sonai da pangthokre Manipur amadi Manipur ki mapanda khundari pamitei singna imoino ira thoni thorom pangthoknakre Assam da ihan hanbo oina HMPV virus ki case ama thengnare Bharat ta punna tarataruk sure Dima Hasau jila gi umrangsu gi koila khoni dagi punna haksang mari lokthok pangamle amasung thang ta gi sanaroi singbu Joypur amasung Kamranga gi khunja singna taram nokre Hauzik mapungoi ba pau tabirase Lengo the Part Protection and Preservation Committee Silchar Kasara Samamadi Athoba Singi Liklam Thibalup Manipur ani gi member singna Manipur gi puari ga sagonariba Kasar gi Lengo the Part ki lamasi gi damak lamasi bu koliba lamapuga ahumlak suba oina haukiba January gi tang mapan sagol se nimita Silchar Malugram da leibam haki sangai da phaminaraga janaba poraklaba matung mathangi nimit lup ani asigi member singa Patuari amadi lamapu Ranjidas jauna lam onthok menatuna lamasigi pak chawba amadi boundary na chingba lapthok nakre onthok nariba lamasida hujiki oina isingi sarukti yaudri haina Lengo the Part Protection and Preservation Committee Silchar Kasar Assamgi Secretary Saugaijam Ranabir na thadorokpa cherolamada hairi hairiba lamasi lausinba matamda achauba senpa mama mathau tabana Manipur gi puari ga sagonariba maruoiba mafamasi kanbada Kunaya sigi mipung kudingmagna mateng pangbinanaba Lengo the Part Protection and Preservation Committee Silchar Kasara Samamadi Athoba Singi Liklam Thibalup Manipur ani ki maigi tagi nolong ningsing lagle Manipur gi President Amoina Asi Manipur gi puari ga tana thanaba yadraba sagon dariba asumlaba Lengo the Part asi Lengo the Part Protection and Preservation Committee gi President Secretary Advisor Amadi Thoguroi Mayang Kumi Mayang Loinana Mafam si Lakshabani Laklibe gi maramdi matam sangna aikoina iningdo nursingna lengwandana sitkhiba part akoigi ningtam ihogi yumpham moiba suma phamachi mitokki makutta leigiba aduma mahamachi akoina kannanaba matam sana takmandana lapadu ngarang asimak akoina lammahuga Yanabam Purakadigi, Mahumashi, Akuna, Lajabag Yabagi, Kulong Sabado, Bibi, Akuna, Darka, Lamadu, Kadai book Darka, Kadagi Habadu, Ashi, Akugi, Shakal, Official Kamuga, Luina, Machi, Hida, Humchi, Yaminare, Yamina Matunda, Koingi, Nakan, the Koi Darka, Vision to Uchukundana, Tame, Adabo, Tamdening Wafam de, Iber Lamachi, Laiba, Machan for the Pibagi. Kudong Sabdu later Banina. I will Lamachi, Labor Matamdi, Shaw or Shampa Mama, Mount the Tadru Lay, as you know, Mount the Tadru Lay with Shamamache, Manipuregi, Amadi, Kashadegi, Natraga, Landamashiki Chuni Chani Tariba, Iracha Kudimagna, Iram Dangi, Ipaipugi Kubum, Kanvani, Amadiningtam, Yogi, Impamwe was a convenably have Wakanda, Mount Tambiraga. Shai Pico, the Shampang Hapaga, Ipai, which comes Kamina Homji, Ashiki, Vidiagi, Kudong Sab, Dojaka, Kwamia, Tamjari, they wanted to be a Canadian Tamjari. Adulam on Bagi, Tabama, which is Japanese, will Lam Ondran Loire, Adu Chauragna, Mashi, Equina, Lamsi, Lamgiwari, Khomjinba Pao Habijai, Aduga Mashi Makada Equina, official. Document gi matangda akhoi chen chung ma tawraga adu makoi da akhoi haiba lamgi senpham se akhoi sinara matungda chap chabi akhoi gi haibdu oigedore aduna masigi lamgi akhoi onba boundary akhoi bit jungame aduna haiba lamsi akhoi lobagi tanja lapagi matang asida Manipur amadi Manipur gi mapanda leibiriba mitei miam singna akhoi historical oiba warigi asigumba tatna thanaba jadraba pasak ama akhoi gi
ꯂꯟꯒꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯛꯇ ꯅꯟꯗꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯇꯧꯖꯕ ꯉꯝꯖꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯅꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯏꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯕꯣꯔꯈꯂꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯦꯡꯒꯣꯟꯅꯗꯕꯤ ꯄꯥꯠ ꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯁꯦ ꯈꯣꯏꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯕꯣꯔꯈꯂꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯂꯝ ꯑꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯔꯥꯖश्री बाइगचंद्र निंगसिंग मरुप मरुलोइसिंग खेलमा अमसुंग चांदपुर अमुथोई संगीत विद्यालय अनिना सिंधुना राजश्री बाइगचंद्र महाराज की चन्नी के मरफु मंगा सुब मपो कुमन थोरम ngarang kasar sonai चांदपुर मयलेkai दलेबा तखेल चंगबम दिलमोहन शर्मा की हरि मंदिर दा पांगथोखरे अयुक्त राजश्री बाइगचंद्र की मितम गलोइनना याइफा कोंगचट मचतुना कर्ता सगै की हरि मंदिर दा लेंगसिंदुना आरती कटखे मणिपुरी संस्कृति दा राजश्री बाइगचंद्र की खुदोल हाइबा हिरमदा खना नैनबगी थौरममा डॉक्टर के एन चाना वातेम बिदुना पांगथोखे थौरम अदुदा डॉक्टर के एन चान करीमुद्दीन बरबुया एमएलए सोनाई अमसुंग आरामबम नंदबाबू रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ असमना मथंगसिना मिफम मपु अथबे मिथुंग अमसुंग इकाई खोमनजबा मिथुंग ओइना दाइस तफमके थौरम हौदोकपो ओइना एम ब्रदाम होना मरुओइबा वाफोंग थंबिखे खना नैनबा अदुदा लोइतोंगबम बिशुजित डॉक्टर हौरोंगबम राजमणि साइखोंग कमलाकांता मदि प्रोफेसर हौबम नोनी कुमारना वांगांगलोइ ओइबिखे थौरमदा गुरु कीर्तन अमसुंग खुबाकी सैना चिंगबा पांगथोक्तुना थौरम अदु चिंगलेमना लोइसिनखे लंदन सिदा पांगथोक्लिबा जोइगे चोंगबगी खोंथांग खुबा खुबा अमसुंग इसे सकलिबा दु लाई हरावबगी होय लावबा हाइना खंगनबा खेंचो सकबा हाइबदगी खोंथांग खुबा खुबा अमसुंग सेसेट अदुगी मतो तमनी असुम तौना राजश्री बाइगचंद्रना श्री गोविंद कलंबा राजकुमारकी भंगी परेंग यावरिबा खुचेक्सिंग असि लाई हरावबा अमसुंग मिके एखोगी ओइबा महोसागी जगोइदगी सेमन अयामने लाई हरावबदा तुंगी खुदम अफा फत्ता खंगनबा कया मितेना थाजनरगी मसिदा तौहिदबा कयामुक थमनरी कीर्तनों सिंह रास उत्पलसु सत सान उब फंगे लाई हरावबदा मीना मफम थादोखिदबा चंगिदबा कयादसु राससु होइन उब फंगे आज के मणिपुरी समाज डिसिप्लिन आज के आपनादेर सभ्यता आपनादेर संस्कृति एत डिसेंट এবং আজকের দিনে সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি আজকে হাইলাইট করতে চাই দেশের সরকার যেখানে স্বচ্ছ ভারত মিশন স্বচ্ছতা নিয়ে এত জাগ্রত কোটি কোটি টাকা খরচা করছে আমি তো বলবো যদি স্বচ্ছ ভারতের সত্যিকার অ্যাম্বাসেডর হতে হয় তাহলে মণিপুরি সমাজ হওয়া উচিত আর সেই সভ্যতা সেই সংস্কৃতি যিনি জন্ম দিয়েছেন সেই জন্মদাতা শ্রী শ্রী রাজশ্রী বাইগচন্দ্র মহারাজজির দান আমি দেখি আমি পরিলক্ষিত করি যখন কোন গ্রামে যাই চাहे সোনাই সমষ্টি হোক আর হোজাইয়ে হোক আর মণিপুরে হোক যে কোনো জায়গায় যাই গরিব থেকে গরিব হলেও মণিপুরি সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর অত্যন্ত পরিষ্কার স্বচ্ছ একদম নিট এন্ড ক্লিন থাকে সেটা যদি স্বচ্ছ মন থাকে স্বচ্ছ ঘর থাকে পরিবেশ পরিষ্কার থাকলে স্বচ্ছ থাকলে মানুষের মন মানসিকতাও সুন্দর হয় মানুষ যত ধার্মিক হবে যত বেশি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবেন পর্যালোচনা করবেন তত বেশি আমাদের সমাজে পারস্পরিকতা বা বন্ধুত্ব বাড়বে মানুষের মন ধর্মই এক জিনিস মানুষের মনকে কোমল করে মানুষকে মানবিকতার দিকে এগিয়ে দেয় তাই আমি
আজকের এই মহান সভায় আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। আর আমার রাজকুমার সাহেব যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছেন, কয়েকটা ডিমান্ড রেখেছেন, যতগুলো আগে বলেছিলেন চেষ্টা করে যে প্রত্যেকটাই বাস্তবায়িত করার, ইমপ্লিমেন্ট করার, আর বাকি যেগুলো দাবি দিয়েছেন সেগুলো আমি চেষ্টা করব এক একটা করে সমাধান করার। সেটা রাজনীতি অন্য জিনিস, উন্নয়ন অন্য জিনিস। বিধায়ক হিসেবে আমার দায়িত্ব, কর্তব্য প্রত্যেক জাতি, জনগোষ্ঠী, সমাজের, ভাষা, ধর্ম, বর্ণ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা করা। সেই প্রচেষ্টা আমি করে যাচ্ছি। আপনারা যেভাবে সহযোগিতা, যেভাবে পরামর্শ, যে হাত বাড়িয়েছেন তার জন্য আমি সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনাদের এইভাবে সহযোগিতা পেলে আমি আরো যে বাকি টাকা কাজগুলো করব। আর আমি একটা প্রস্তাব আজকে রাখতে চাই। আমরা যেটা বরাক মিউজিয়াম যেটা করা হয়েছে, সেই বরাক মিউজিয়ামে শ্রী শ্রী রাজশ্রী ভাগ্যচন্দ্র মহারাজজির নামে যদি একটা, উনার নামেই যদি করা যায়, বা কমিউনিটি হল একটা ভালো উনার নামে যদি একটা সিটিতে করা যায়, তাহলে আমার হিসাবে উনার প্রতি একটা সম্মান বা শ্রদ্ধা জানানো হবে। আমরা বরাক মিউজিয়ামে আমরা ফান্ড দিয়েছি এমএসডিপির টাকা থেকে 1 কোটি টাকা। সেই টাকা এখনো রিলিজ হয়নি। যদি হয় তাহলে আমরা, আপনারা যদি ডিসিশন নেন, তাহলে আমরা শ্রী শ্রী রাজশ্রী মহারাজজির নামে সেই কমিউনিটি হলটা করব। সেটা আমার একটা প্রস্তাব। যদি সেটা আপনারা অনুমোদন করেন তাহলে বিবেচনা করবেন। এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ। Lakhipur online channel asibu yengbiribasingna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidribasingna subscribe tawbiu. Imphalgi Utra Sanglen Sana Konung amadi Kanglei Inat Sinta apun malup anina kusamnaduna imoinu thaunijabagi thorom ngarang pangthokre. Thorom asida Manipur gi ningthau leisemba sana jawba sana konungi phamnai basing amaiba amaibi pena loisingna chingba sarukjakhi loinana Kaubrugi imoino thelgi iru isengsu Utra amadi international salai punsipam kusamnaduna miyamda yanthokhi haire loinana Jasangbada sana konung amadi anisubo hojang phawba ima imoino butaram nokchaduna leibaki chakhong ngahong nanaba thorom pangthok sabani haina sana konungi publicity secretary wangkhairak pagi cherol amadaf khangalakle Malemgi apunba maitei lining loop maru sanglen joragul sonai kasar amadi lubasigi dhulopsora sribhumi hojai lanka jiri karbi anglong amadi kanglei pakta leiriba masaloisang singna ngarang imoino ira thauni thorom mapung phana pangthokre haina lubasigi central committee gi cherol amada phongdorakli masiga loinana lubasigi hojai masaloisangna luching purel saiwon bakhuman gi lamjing lamtak makhada miyoi kaya amasu lubasigi mari furak suba sari wasak parei hanbagi thorom su mapung phana pangthokre haire Angsenerki, Lakhipur Homasidagi, Iputawai Benzawanina, Lendana, Alipurudina, Limitha,
Misa, Amam Malal Khaiba, Chute Made Ngamiba, Khomjinba Pao, Ipanaki, Bilam, Punaki, Paringo, Yetareki, Masama Suena, Adukuna, Apuibo Sidamana, Yadaba, Waksingi tarani thoini panba ima imoino iratpagi thorom ngarang salai punsikon Barak Tampak kuntratere subaloi sanga kusam naraga kasar chingro lekai gi karam nilkantagi sangaida salai taret ki firal singkhatlaba matung irat piba manglei sana moirang sana irat thorom pangthoktuna amasung President Yumna Manikantana ima imoino iratpa amasung Yumbalon gi matangda phongdokhi Barak Tampak ki saknairaba aiba amadi sahityakar Lakhipuronline advocate Imad Uddin Bulbul ki haksang Lairol Chandrigai ki mangwaina nangarang Silchar Bangababanda miyamna leisu katuna aroibo ina ikai khumna vote khre thorom asida Congress luchingba Dr. Maimum Santi Kumar su lei ki pareng katuna ikai khumna zakiba kaloinana aiba sina hinglingaida bhangna tawramba thabak thorom kaya gi matangda palladuna wangang khi Panbayai Imaduddin Bulbulna iramba Larik Singda Barak Tampakta Iningthau Gambir Singana Palamba Amadi Guloi Mia Koba Muslim Amaga Mahakalainaramba Anakpa Mari Adu Mahaki Larik Singda Mayek Sengna Panbiram Ki Hairi Ngarang January ki tang 13 Model High School Singirbon gi Phaglang Khori Wall Magazine Mangalgi kuntra manga suba masing phongkre saknai raba kabi Tahir Sajabamna maikum hangdoki bathorom asida kabi Abdul Hamid school asigi oza makok S Muhibur Rahman oza A Prejasan amati atai mahiroi kyana su thorom asida sarujaki Human metapneumovirus samna HMPV haina khangnaba virus makhal amana China da Pakistan sadorok liba chiragasida Bharat tangarang phawbada HMPV gi case punna taraturuk thangnakre masigi manungda Assam da ihan hanba oina ngarang Dibrugarh gi AMCH hospital da thatara gi angang amada changing tobada laina sina naba thangnare Guwahati Medical College Hospital gi superintendent amasung associate professor oiriba Dr. Abhijit Sharma na hai HMPV virus asigi matangda aikhoina pakhaningai karisu leite virus makal asi Bharata lising aniga subna amada thengnakraba virus makal nei masi maruina masagi chahi manga gi makhata leiba angang singda naganba arum laihau lok thungba amati kok chikpana chingba laiyong oigali yariba makhai cheksel thorang lokhotpa oina laina asina launa danaba mask sijinanaba pautak piri pikliba angang singda lok laihau toba thengnarabadi doctor singi pautak launanaba mahakna hairi Panbajai Bharata ngarang phawbada Gujarat da case mari Karnataka da ani Tamil Nadu da ani Maharashtra da mari West Bengal da ama Uttar Pradesh da ama Pondicherry da ama loinana Assam da HMPV ki case ama thengnakre Assam gi Dima Hasau jila gi Umrangsu gi 3 kilo koila khoni gi manungdagi ngarang asiba hakchang ahum amaga lokthokpa ngamkhre masiga loinana punna hakchang mari lokthokpa ngamle hairi Panbayai haukiba ningthau kaba numita hairiba koila khoni asida khanghaudunai sing thumjin khibadagi kudong thiba thoktuna thaumi mapan thorokpa ngamtaduna leihobani hairi Silchar National Highway gi Srihattapalli gi ising iramda masakhangdaba patha pumtharaba nupa amagi haksang ama thengnare thaudok asigi matangda ngarang thangje numit ki nungthilda mafam adugi miyamna Rangir Khari outpost da pau pibadagi Rangir Khari ki police amadi magistrate laktuna asiba hakchang lokhalapa matung post mortem gi damak Silchar Medical College Hospital da thakre miyoi asigi masak maming langlang langjin hojiksu khangba ngamdana leiri All Uttarakhand Thangta Martial Art Association Kodwarna Sinduna Uttarakhand Haridwar Sri Premnagar Ashramda haukiba January gi tang maridagi Taruk Phoba Pangthokiba Kuntra Suba National Thangta Sub Junior amasung Senior Championship asida Assam pumbagi oina sanaroi kunipana saruk yakibada sanaroi kunhumdoina medal laurakre aduga
Championship asida Assam na second runners up taki. Sanaba asida Kasar gi oina Prakash Singha, Santibala Singha, amadi Amit Singha na gold medal aduga Mira Devi na silver medal laurakhi. Sanaroi Singh asibu Kasar gi Joypur amasung Kamranga gi miyoi singna Silchar gi capital point chatuna dhol ben galoina na Sanaroi Singh adubu taram na okhi. Matung tabada Sanaroi Singhna Kamranga Yorapada Kunja asigi miyoi singna amuk lingyan phi yanduna haraute amna okhi. Makatana Joypur Yorapada Joypur gi miyam punna Joypur bazar dagi khun phauba khongna chatuna haraute amma phongdokhi. Aroibada Joypur Community Hall da Kunja Singhna taram na okpagi tharom adubu coach oiriba Deben Singha na apen phongdokhi. Kurangtari ai giming Dijendra Singha ai khoi Assam jo coach moina chatpani aduga hajik January gi tang mari dagi hauraga January tang taruk phauba akoi sanari ba 30 national thangta championship asida akoi gi total Assam gi players 28 na saruk yaki 28 na saruk jaba asida total 23 participant na akoi medal pujarai aduga gold medal nipan silver medal taruk amadi bronze medal nipan asi phangai adu moina mak ahanba kano team champion asi Manipur na logi aduga ani suba logi basina Jammu Kashmir na to ahum suba second runners up se Assam na taki asi akoi Assam gi oina haidi yamna mai pakningai ni aduga matungda amuk akoi asigagi hena mai pak na ba mu khona jagani aduga ngasi siga sinbiriba kano akoi Jaipur Kamanga ki chin naw kakam yamna sinbiriba si akoi gi oina di yamna laiba khobam. Thank you. Kano akoi gi Assam gi na chali bache sigagi sanaroi kya mukha chal akoi gi sigagi akoi Jaipur Kamanga gi chali ba si sanaroi total taruk chatpani total taruk chatpa sida mari khagna medal pujarai mari khaga sida ahan bada ari meda gold medal ahum or silver medal ama gold medal si Amit Santibala amadi Prakash moi homna gold medal porai aduga Mira Devi mahagna silver medal pujarai. Energy Healing Center, Naturopathy and Magnetotherapy Hospital, Mapamasida Steam Bath, Hot Water Immersion Bath, Chiropractic Bone Setting, Yoga, Infrared, Clinical Magnetology, Chakramat, Spinal Neuromassage Acupuncture, Acupressure, Sirodhara Massage na chingba, Chaukotlaba Mahusagi Layang Patap Singasina, Diabetes, Kidney Amadi, Liver gi Anaba, Paralysis, Sciatica, Spondylitis, Khwang Naba, Khu Naba, Nerve gi Anaba, Blood Pressure, Heart Disease, Brain Stroke, Nupi gi Laina amasung Nupa gi Hakchang Thong gi Laina, Loinana, Hakchang Sikpa Saba Amadi, Joint Pain, Layang Jari.
ꯃꯁꯤꯇꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯤꯝ ꯕꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯟꯆꯀꯔꯃ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯣꯛꯁꯤꯟ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯔꯣꯡꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯇꯤ ꯆꯦꯝꯕꯔꯅ ꯐꯔꯁꯠ ꯐ꯭ꯂꯣꯔ ꯁ꯭ꯃꯥꯏꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯔꯣꯗ ꯁꯤꯜꯆꯔ 1ꯗꯅꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯕꯨꯀꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9395732456 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯁꯥꯔꯒꯤ ꯂꯦꯡꯑꯣꯟꯗꯕꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯂꯝ ꯃꯄꯨꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ राजश्री भाईका चंद्र महाराज की चनीगा 35 सूबा मपोक कुमोन थौरम कासार सोनाइदा पांगथोक्रे मणिपुर अमदी मणिपुर की मपानदा खुंदारिबा मितै सिंगना इमोइनो इरात थौनी थौरम पांगथोकनख्रे आसामदा इहान हानबा ओइना HMPV भाइरस की केस अमा थेंगनारे भारत पुन्ना 33 सूरे दिमा हासाउ जिला की उमरांगसु की कोयला खोनीदगी पुन्ना हक्सांग मरी लौथोकपा ngamle अमसुंग थांगतागी सानरुई सिंबु जयपुर अमसुंग कामरांगा की खुंजा सिंगना ताराम नोखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा नसीगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।